دما خوش ببینرین هجا ایرو 21 تباخ 2024 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکش همین لسر است هرمی همش لسر است جهانی کرو دانه مجوره پیشکش بکن لواجه هر تم دسپی که سر نوشین ما هیز المجلس الاشکری من بجه هودانا جتین دولت ترکیه کتنا گوندوارین من بجه تیک بر جیگر افسرکاتیا مجلس ریبر حسن کوچر گوت پشت تک چونا ایریشین سر دیرا زوره ایریشین سر قامش تو شهبای پیک هات اندامی کنسیار ریبر آکجه که مصطفی قراسو دبیجه لحفکرنا نابرا انقر و بغدای تی واتیا فروتنا ایراقی وزیر کاری دروی دولت نیگوین امریکا آنتونی بلینکن کش بو پیک آنینا پیمان آگربست لروشلات ناوین بود دستوالا و گریا بری بینرین هیچ سرنوچین مبون اونها جمع برفره بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیش کش بکن بریا چند کلیان بوم بالا فرق بیمروف ایریشی چای قرچوخا دیری که کربون همه یکسر بری خوابدن دیری که آگاهین هری داوی جن امیج نوچگانا رادیو دیجل اف ام شیرین حاج ور بگیرن شیرین دماتا خوش بم بله باز اسپیکین جی دما ناف خیر و خوشی دبه بله شیرین بریا چند کلیان بو شیرین بریا چند کلیان بو که نوچین دزگین هم سر ما آژانسن و همجه وکیل تلویزیون ما برای گشتیره پار و کرکو ایریشک لدیجیم چه قرچوخا دیری که پیک هاتیه آگاهین داوی تکیلداری وی اکین کول گلته هیت ببینریم مرا پار و بکیم بله مامست شخوراوی که کتزین بان کلیان هنه ده آلی ایریشک هوایی لسر چه قرچوخ و امجه بو بیشتر پرانیا زیانن کو چیونجی زیانن نت بیشتر مادین جین زیانن کو لسرجانی کسی کی چیونه تنه بیشتر گیاه لور هی تشتن کلور هین گلک جوانا آگر بانا کتیه هین بیشتر آگاهی به تمامی نهات یزانین که آبریشن هنج عالیه چه هزی و چه بویش خود پرانیا گمان جی لسر دولت هات سرک وقتی جبوی وقت کتزانین بریان ها لسر هرمین ما گلک ایریشن به بالا فرم بمروف چیگونش خب پرانیا وانا جیج عالی دولت ها ترکادا گر کرده بون لی اما حتی انها هین گمانه کی به تمامی نهاتیه دانش بومه که اف ایریشا هنی عالی دولت ها ترک بیا یا جیج عالی هزه گیدی تر بیا بله شیرین هر ده همان چارچوبیدن ها و دیمنین کو کلداری ایریشا پیک هاتیان ببینرین خوارج پار ودکین ده دیمن انداشتی خویا کردن کو آجر به هرمی کاتین ها دوان کلیان ده آجری کو پیک هاتی هاتیه و مراندن یانا بله مامست خوش بوده که جی هزینه ولکاری این گلمال دیری که پرانیا وانا جی بری خدان قرط شخ جبوی اب آگریت شبوی ومرینن هر هزینه آسایشی جی بری خدان ور گل جی امبیشن گل روشنامه‌وانین هین لدیری که جی بری خدان ور جبوی امبیشن وان دیمنا بکشه اما جالی آسایش و نهات ندار باز کردن جبوی اولکاری اگل اما جالی آگر وانا و هزینه اطفائیه بری خدانه ور جبوی امبیشن وی آگری هنی ومرینن بله شیرین ها دوان کلیان ده دیری که لاسمان دیری که امبیشن تفجیری که بالافرین بیمروف های یا نه آنگو روشا لنوا دیری که و هرمین وی بتایبتی دوان کلیان ده بچاوایه بله مامست شخوروشا دیری که امبیشن حتی انها ساکنه تبیجی بالافرین بیمروف لسر آسمان دیری که تننه گل جی پرانیا وانا جی امبیشن پشتی کو اب ایریشا هنی زنین ریدلی وانا جی به کسین کولوره جی لأما جیان به آوائی که عادی در باست به گل ما جی به آوائی که عادی امبیشن رجع خود در باست که لأما هزی ما این اولکاریه هزی ما اصایش اطفائیه بری خو حمویان دانور جبوی امبیشن وی آگری کوچوبی و مرینه بله شیرین هاجین نوچگانم رادیو دیجل اف ام دیری که تکلداری روشا ایریشا کو پشتیم ایریشا بی بالفرک بیمروف یال سر هرمی پیک هاتی آگاهی بیناری مرا پار وکیم دبیشین گلک سپاس شیرین خود نوا بولتنی دجا اگر کو هین آگاهین زلالتر ین تکلداری کی اف ایریش پیک آنیا جدر بک و مهول بدین آگاهیم بریا و به بینارین خوین رونهای تیوی را پار و بکن لین هم دبیشین هاش خوابن جبو آگاهیان جی گلک سپاس
وکه نوچگانا رادیو دیجل فم شیرین جانی زمان هرچی قاسی نایزانین حتی هدوان کلیان دو ایریش آبالفرین بیم روژالیه که و پیک هاتی اجنی لیشبر ایریشین روژانه ین داگرکری دولت ترکیه لسر حریم کو به همان ریبازی پیک تنجی گمانباری دست پیک جاره کردن لسر داگرکری دولت ترکیه ولی هر ام به نوچاقی دریزی دوام بکن که نوچا مجیم و جاری تکیلداری چتین دولت ترکیه نکو هزین مجلس لشکریا من بجه هولدانا چتین دولت ترکیه یا کتنا گوندوارین من بجه تکبر ناوند راگاندنی یا هزین مجلس لشکریا من بجه درباره مجاری داخلی دو او اف آگاهی پارو کرن چتین دولت ترکیه ساعتین صبح د 5 جونیوان ده هولدان در بازین گوندن محسن لیه ببن لور شروانی مجلس لشکری یا من بجه ری ندان چتیان کو بکوین گوند ده انجام ده شر درکت چتیک هاتا کشتن او گلک چتین دنجی بریندار بون ناوند اشکرا کر کو هم وقتی و سه درون گوند بمباران کرنه لیتن زرارین مادی چه بون هر وها چتین دولت ترکیه تیمه که تعمیر کرنه یا گریدای دایره آوی یا کوبانی جل دو لگوند شیخلر یک کوبانی گل باران کربوم لگوری آگاهیان این و تیمی هولدان دونمین آوی دینموین آوی ین لسر گوند شیخلر لسر قراخا چمی فراتی روش آوی کوبانی تعمیر بکه پشتی هدف گرتنا تیم آوی چتیان نهشتن او تیم دینموین آوی ده حرمی جی تعمیر بکه دست تندرستی یا کانتونا فراتی لدیج ایریشا دولت ترکیه لسر نیز نخوشخانه دل و چافیا باشاری قامش دو برتک نشانده و گوت مینا ترکیه نتوین یک بوی او خاچا سورجی برپرسیاری وان ایریشانه بجیش کو اندامین دستی لبر نخوشخانه باشاری کوبانی داخلینی یک چاپمنی دان ده داخلینی ده ایریشن لسر قادن تندرستی بتوندی حتی شرمزار کن اوها حتی گوتن ایریشن دومدار ین لدیج هرمی باندورک نینی و مزن لپرگالا تندرستی دیگه نتوین یک بوی او خاچا سور جبر کو لهمبری سوجین دولت ترکیه داگر کر این لدیج ناوندین تندرستی او کادروین و بدنگن جوان ایریشان برپرسن دستی دیار کر کو و دولت ترک به وان ایریشان و نکاره وینا خباتکارین تندرستی یا جبو گل لواز بگه او اف بانکر دوی گل هرمی بگشتی لهمبری وان ایریشان رابع سرخوا او دستفتین شورشا خواه بپاریزم جگری هفسرکوتیا مجلس ریببر ریببریا خواستریا دموکراتیک هرما باکور و روشتات سوریه حسن کوچرانی زمان کو پشتی تکون ایریشن لسر دیرا زوری ایریشان لقامشت او شب با ابتیا کوچرگوت دولت ترک همو هزاخواه جبو تیگبرنا دستکفتین گل کرد بکارتینه لسوریا او عراقی همو تفگر خواهجیم جبو ویه که بکارتینه گوتنا کوچر یا جبو امریکا و روسیه جی هبو بو دستكاتي كردا تصفيه بكن كتلنا بهودانا كي مظن يعني يا بالكش او اتفاق كردال قالوا ذات العراق وتركيا اتفاق كنا بو اقليم جورتي راكن يعني ودخزن سوري داجي اتفاق بكش بو ريبابريا خاصه جورتي راكن يعني دستكاتي كردا دستكاتي هزين ديمقراطيكيه منطقه وزن تصفيه بكن جیگری هفسروکاتیا مجلس ریبریا خسریا دموکراتیک اهرما باکور رشدات سوریه حسن کوچر به وان گوتنان پولیتیکای رژیم فاشیستیا دولت ترکا لهمبری هرمی و گوت. بیریش پشتی کو تکچوینا ویا دیرزوری چه بو دست بیریشن نهل سر منطقی کر. یعنی تماما سیاست قتل عامه سیاست مجزرات نسری گل به نزدیک بینه دولت ترکی ایریش خال سر منطقه خورد کرد. حسن کوچر تکلدار ایریشین دولت ترک این سرقامش لو شهوا رپورتاج که تایبت دا تلویزیون آمه رونای تیوی. نه اف ایریش اساسا دخوازه شرعیت ایریشی خدا چه بکه لسر باشور کردستانی لسر سوری گشتی اتفاق بدولت رد که یعنی اتفاق بسوری را اتفاق کنها دخوازه بعراق را مذکری اف همش بوکو بکاره شرعیت ایریشا خو و داگرکریا خود منطقی دا پیش بیخ پر بالکش اوکو و دولت کو پر اتفاق دکه اوجی شریک و ایریشانن yani şeriki va irişa idi ne devleta Türkiye tiniye yani şeriki kuştanam gelin mantıkı ne tine devleta Türkiye yani eğer Suriye alakatı khab Türkiye
خورد بك واتفاق امزه بك او جي شريكي بيشي لازم هر کس به بزانه بی یعنی خطریا دولت ترکی لسر منطقه گره بزانه بی کوچر آنی زمان کو او ایریش دو ارمانجن خوین سرکه هنه دو هدف خوی اساسی هنه هدف جه کو یکبونا گلا هدف دیگره هزی دموکراتی هدف دیگره کیلا کویجی کرده هدف دیگره یعنی و چوا کرده تصفیه بکنه و چوا کرده دروجلات نابین دا به پار بهلن و چوا به سیستم بهلن کتنه هودان مازن یعنی حمد تشتي خو دبلوماسيه خو لسر اساسي وتشوا في بروجا ديمقراطي تصفيه مكان لسر ایریشان گوتنا جیگری هفسروگاتیا مجلسا ریوبر آریوبریا خوسر حسن کوچر آجبو امریکا و روسیا جی هبو من بجي جريمه شر خو كرد كان ديما كي حرمتها واش ورا يعني ام فيج ورا بجن يعني تو هيفي مد وضع يعني ليه ام بجن وقانون الداني حرمته جرا بيقر احترام قانون خو بيقر انا هو قانون جورت الركن عالم بين خاطئ طيبات روسيا وامريكا يعني يعني هواي دس وضع چرا ديلكو دولة تركيا ريشي سر مشفكي وق مشفى دروچاويكا يعني حرمتها قانون خا بيقر يا نخا بوا قانون عالم اندام کنسیا ریبر آکجه که مصطفی کراسو دیار کرد کو مجارا ریبر آپو نه تنه مجارا گلیه کرده مجارا همو جهانه مصطفی کراسو گوت جهان تف دزانه کد مجارا ریبر آپو دم حساسن اف تجرید به رنگه که کیفیت مشاندن تسپارته که خویا حقوقی قانونی نینه دوی همبری و تجریده تیکوشین بمزن کرن. Sürdürülüyor. اندام کنسیاری و براکجه که مصطفی کراسو بیشتری برنامه که تایبت آ تلویزیون مدیا haberi بوم. مصطفی کراسو پرگالا تجیت لسر ریبر آپو به برفرهی نرخاند. مصطفی کراسو اشارت به پولیتیکای تایبت یین که دولت ترک لی امرالی دمشینه کر و گوت بالصالانه تو چمانه هیلکو پاریزر و مالباطابی هفدیتنه بیره بکن. نهار را دبا پروپاگاندای والا دیگه. بیگومان کجوی باورناکه. جهان تفزانه کو دمجارا ریبر آپو دم حساسن. ریبر آپو 26 سالن دیل گرتیه لیبلی تفگرامه ریبر بریامه یلیمه حتی داویه خودی لریبر آپو درد کهون. کراسو بالکشن سر پینگا و جهانی جی و ابنر خاندن کرم. خودی درکتنان لریبر آپو جه تفگرامه جه گلی کرجی در باز بویه و گوهریه مجاره که تواهی گلین جهانه. میناکاوی شیست و نخوادین خلاطا نوبلی جبا آزادی ریبر آپو ایمزدان نامج سازی ناو نتوایی و ریبریا ترکیه رشانده. اف یک نشان ده مجاره داخاز آزادی ریبر آپو بویا داخاز تواهی مروواهیه. درباره سدمین دوماندنا تجیتا لسر ریبر آپو مصطفی کراسو اف یکانی زمان. اف تجید برنگه که کیفیتی مشاندن تس پارتیه که خویا حقوقی قانونی نینه. برنگه که اشکره وید بیجن. دما کو ام هفدیتنه بده کرن و گوتنه که ببیجه باندوری لجواکه بکه باندوری لسیاستی بکه. مکره هاتن راستی جی جخوا اوه جبرویه که ناهیلن هفدیتن بکرن. ماتشته که بوی رنگی دبه. بسالان گرتیه که سیاسی دیل گرتیه که نکاره هفدیتنه بکه. اندام کنسیاری و بر آکجه که مصطفی کراسو بانکر و هبداوی کرم. بانگا جبو رزگاریه جبلی پارادیکما و نرخاندن ریبر آپو مروواهی نکاره جوی رزاندن و هلوشاندن مدرنیتا کپیتالیزم برزگار کرن. لما جبر کو مروواهی تیکوشین و آزادی ریبر آپو دهمان دمیده وکه تیکوشین و آزادی و رزگاریا خود بینه آد بقات وی خودی درکتن لریبر آپو دوام بکه. جه پاریزرین ریبر آپو جمال دمیر دیار کرد که دولت ترک جه بیدنگیا نابنتوی هیزی دیگر او تجریده لامرالی کورتر دیگه و ها گوت تشتاکو دسلات دیگه او کو بمپیکرنا لدمی بلافکری به جواکی بده قبول کردن لگلی کورت او دوستن وان وی کی به تو آوای قبول نکه ده هر پلتفرم ده وی کی بدنگه که هینا بلندتر بین زمان.
جریبرا پو 41 مهن آگاهینای ورکرتن. یک جی پارێزەرین رێبەرا پۆ جەمال دەمیر تێکیلداری مافێ هێویە و تێژیتە هاتیە کورکردن نرخاندن کرد. دەمیر دیار کرد و تێژیتا لە ئیمراڵیە ji gelan re û bi taybetî ji Kurdan re peyameke wiha got AKP MHP zêdetirî 41 mehe têjîtekê giran li ser Birêz Abdullah Öcalan pêktînin. Bi vê yekê re ji Kurdan û dostên wan re peyama qasî ku ez dixwazim dikarin dengê xwe derxînin ez xwedî hêzeke mutlaqim didin em bi rastiya desthilateke dijminê gel faşîst û otoriter re rûbirû. Demîr qala biryara mafê hêviyê ya dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê kir û ev tişgot. İştihat a ku wekî mafê hêviyê tê binavkirin jî ev e ku mirovek bi ti avayî di tu rejimên hiqûqê de di pergalên înfazê de nikare heta hetayê di girtîgehê de bîne. Weke tê zanîn dadgeha mafê mirovan a Avrupayê di serlêdana Birêz Abdullah Öcalan de di vî warê mafê hêviyê de biryara binpêkirinê da. Demîr bilêv kir ku komîte peyvîra xwe ya navnetewî bicih nayne û ev tişt anî ziman. Tevî ku li dijî dewleta Tirk pêvajiyekê kontrolkirinê hate destpêkirin jî tu carî daxwazên xwe bicih nayne. Bi tune hesibandina mafê hêviyê re binpêkirinekê ku li demê tê belavkirin li ser civakê tê ferskirin. Lê gelê Kurd û dostên wan vê yekê bi tu avayî qebûl nake dê di her platformê de vê yekê bi dengekî bilind bîne ziman. Cemal Demîr anî ziman ku ji bo rêbera pû hiqûqeke taybet hatiye çêkirin û got ji Birêz Öcalan re hiqûqeke taybet hatiye çêkirin. Ev jî bûye hiqûqa taybet a îmraliyê. Di nav de her cûre bêhiqûqî heye rewşa kêfî gihîştiye lûtkeyê. Tu mekanîzmayekê ku netewî û navnetewî nîne ku vê kontrol bike. Parêzerê rêber a pû Cemal Demîr balkeşan ku yekane temînata aştî û demokrasiyê rêbera pû ye û axaftina xwe wiha bidavî kir. Ji tecrübeyên berê jî diyar dibe ku Birêz Öcalan bi sekna xwe û temsîlkariya xwe yekane mifteya aştî û demokrasiyê ye. Barmanca nirxandina perspektîvên rêber apo û di nav de dîrok û çanda gelê herêmê li Qamişlo komxebateke hate li darxistin, tevê parêzer rewşenbîr mamosta û akademisyen heştê derece amade bûn komxebat bi nîqaşan bidawî bû. Demeke li herêmê di çarçoveya pêngava cîhanî ya ji rêberapora azadî û ji pirsgirêka Kurd ra çareseriya siyasî komxebat tên li darxistin. Piştî komcivînên li Kobanî û Qamişloyên derbarê paradigma û felsefeya rêberapo de li Qamişlo komxebatek bi pêşengtiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hat li darxistin. Heştê delege ji parêzer, rewşenbîr, mamoste, akademisyen, siyasetmedar endamên İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û endamên PYD amade bûn. Çima tê li darxistin ji bo bêxuyanîkirin ew qeyse dîroka Kurdistanê, dîroka Kurdî, nasnameya Kurdî çawa hatî binpêkirin, hatî temsandin ji hêla dewletên dagirker taybet jî piştî Lozanê ku çawa Kurdistan hat perçekirin û çawa dewletên istibdadî hatin li ser hukm hem Sûrî bî yan jî Iraq bî çawa karî bûn nasnameya Kurdî ew jî muhawelatê xwe dikirin ku nasnameya Kurdî nehêlin. Ana ev komxebat tê li darxistin ji bo rastiya dîrokê bêxuyanîkirin çend hezar sal nasnameya Kurdî li axa Kurdistanê hakim bû ew civakbûyîna Kurd çawa dikarî bû bi netewê dir dibijî çawa karî bû aşîtiyê bînin rojevê. Komxebat bi dirûşma pênasekirina nasnameya Kurdî û gelên Sûriyê di pergala netewa demokratîk de li ser du mijaran hat birêvebirin. Yek jê pêşveçûna sosyolojîk, çandî û siyasî ya nasnameya Kurdî berî û piştî şoreşa Rojava. Ew jî ji aliyê akademisyen û mamosteyê Fakulteya Zanistên Civakî di zanîngeha Rojava de Sîpan İsmaîl û endama navenda diplomasîya Bakur Rojhilatê Sûriyê Nurşan Hesên ve hat dayîn. Di diyaloga yekemîn de bal herî zêde hat kişandin li ser dîroka gelên herêmê û jiyankirina hemû netewan bi hev re.
کسین بشدار جی به نرینین خود تفل دیالوگی بون. استراتژی نقاشن کو ایرو هم اکادمیسیان هم پاریزر هم چالاگوان سیاسی هم ینجن الودری کومبونه آستا داناسینا ناسنامه کردی دیرو که دن نقاش کرن او جی گرینگی کی خوی پرمزن هي دروجا ایرو ده بهبونه نتوا دموکراتیک را دی ناسنامه کردی گهشتی چه آسته و چاوا دروجا ایرو جی بکار به و ناسنامه جنوب و جین بکه او خودی لیدر بکه مجارا دنجی لسر ناسنامه کرد آسیاسی و ریخستن بویی یا کو پشتی شورش آوا بویه و پرسپکتیفا چارەسەریya doza Kurdî li Sûriyê bû. Ev mijar jî ji aliyê hevseroka daîreya têkiliyên derveya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê İlham Ehmed ve hate birêvebirin. Di vê bendê de jî nerîn û nirxandin li ser mijarê hatin girtin. Belê ji bo pêkhatina paradigmaya rêber apûm, ji bo pêkhatina û xwestina mafê azadiyê ji bo gelê Kurd û gelê bindez jîn ku herî zêde berdêleke giran û berxwedaniyê dikin ew jî gerîlên azadiya Kurdistanê ne navenda ragandin û çapemeniya HPG nasnameya stê gerîlên azadiyên ku şehîd bûne biraya giştîra par vekir ku yek ji wan jî berxwedan Qamişlo ku zarokê Qamişloya li Qamişlo Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Her wiha Rosêda Mêrdîn ji xwe yek ji hevalê me yên roj dimevan ku د قادا چاپمنیه دم خباتeke بهم پیاوی اوج بو گهاندنا دنگ راستیا تیکوشینا برخدانیا گریلن آزادیا کردستان له هرمین پاراستنا مدیه جنیز و دهات ناسکرن او هر وها مظلوم دوخان جی جوانه که جعفرنی جبو پاراستنا دستکفتین گله کردش بو پاراستن اوج بو پیک انینا پارادایگمایا کو ریبر اپویا نتوا دموکراتیک او خیال گلیم بندست تکوشنه که به هم پاددام نامنده راگان و چپمنی هپگی ده اشکرکران ناسنامه گریلین آزادیه ده جه مالباتین وان را سرساخی خواست و حتی گوتن تکوشنه که وان گریلیان را دستی وان کرنم جبو وان هشتنه اوی با آوه که هین خورتر دوام بکن. Ketkara, çapemeni azad û milîtana pêşeng Rûsîda Mêrdîn û hevrê mazlûm û berxwedan şehîd bûn. Bi vê daxuyaniyê navenda ragandin û çapemeniya HPG nasnameya sê gerîlayan eşkere kir. Li ser têkuşeriya cangûriyan HPG got. Hevreya me Rûsîda Mêrdîn bû dengê gur ê çapemeniya azad li çiyayên Kurdistanê. Di dema pêwîst e li refên herê pêş li dijî dijmin şer kir. Di desteke xwe de pênûs û kamera, di destê din de jî bi çeka xwe hem gerîlatî bi têr û tijî jiya hem jî kêlên azadiyeyên gerîla ebedî kir. Ji bo wê hezkirina xwezayê, hezkirina çiya û hezkirina hevaltiyê wekî ji bo min esasekî milîtantiyê ye. Hevreyê me mazlûm jî ku welatparêziya gelê me Efrînê di kesayetiya xwe de temsîl kir, hebûna xwe bi kedê li çiyayên Kurdistanê mîsoger kir. Bi tevlêbûna xwe ya bi fedakariya di her kêliya jiyanê de bû yek ji hevreyên me ku nirx afiran û têkuşîna xwe ya bi rengê fedayîtî bi şehadetê gihand asta herê bilind. Ewladê hêjayê gelê me Ereb, şoreşkerê internasyonalîst hevrê berxwedan jî weke milîtanekê hêjayê navê xwe li dijî mîtîngerî û dagirkeriya Tirk berxwedaneke destanê nîşanda. Weke şervanekî heqîqetê her kêliya jiyana xwe bi hewildanên xurtên ji bo fêm kirin û bi ciyanîna rêberê me derbas kir û bû milîtaneke mînak. Bi van hestan HPG di serî de malbatên hêjayên şehîdan ji tevahiya gelê me Kurdistanê welatparêz re sersaxiyê xwest û got. Em ê têkuşîna azadiyê ku hevrên xwe radestê me kirin hîn mezintir bikin û hêjayê wan bin. Agahiyên li ser nasnameya gerîlayên şehîd bûne bi vê rengî ne. Emîne Demîr bi nasnav Rûsîda Mêrdîn li Mêrdînê ji dayîk bûye, hevdê adara 2024 li heremên parastinên medyayê şehîd bû. Bessam Elî bi nasnav Mazlûm Doğan li Efrînê ji dayîk bûye, hevdê adara 2024 li heremên parastinên medyayê şehîd bû. û Amir Ehmed El-Cassim bi nasnav berxwedan Qamişlo li Qamişlo ji dayîk bûye, hevdê adara 2024 li heremên parastinên medyayê şehîd bû.
بله دو وقت که کو برخوردانی که به هم پاتی مشاندن ده بردیرین گران جیتنه داین ده لیم ده پشت رژیم پلان و بازارین قریشین لسر هریمی تنه گراندن کو هری داوی وزیر کاری در و عراق فؤاد حسینی پدکی بازدهی طباخ سردانا ترکیه کرد و به همپیشه خوی ترکیه هاکان فیدان رم پیمانه کو جده خانم پکته امضا کرد کو او پیمانجی به طایبتی دواریم لشکری اولهی و استخباراتی دبوم تکیلداری وان پیمان نبرکو وان پیمان آژانس روش نویسیم آگاهین هم برفرهتر تکیلداری ویا که پاروکر و دی خویا کرن ده انجام ویل هفکرنی دجیم ایدی دولت عراق جیم محکومی بازارا لشکری و سیاسی دولت ترکیه بویا. چافکانین اولکاریین عراقی ناوروکا لهفکرنا 15 تباغی جنابر عراق و ترکیه دهاتی امضا کرن اشکره کرن. د سالوگرا چلان آتقاندن افیشکا یکم یا پنگاوا 15 تباغی سال 1984 ده پدکه و دولت تاتق لانقره جوینک لدار خستن. دوی جوینی ده کل سر اساسی هدف گرتنا دستکفتین پککی و گل کرده به افکاریا پدکی دنابرا دولت ترک و عراقی ده پیمان اولکاری هات امضا کرن. چافکانین اولکاری ین عراقی ناوروکا و پیمان جاجانسا نوچان روشنویسی را راگهاندن. د پیمانه ده تفهم کرن که عراق جی تسلیمی سیاست و لیستیکن دولت ترک بویه. لگوری آگاهیان ناو پیمانه هاتی امضا کرن وک پیمانه گریدای لشکری هماهنگی اولهیه و تکوشینا لدیجی ترور یا جنابرا عراق و ترکیه ده در باس دبه. پیمانا کو به هفکاریا پدکی جنابرا عراق و ترکیه ده هاتی امضا کرن لسر 10 خالانه. جبو پیمانا کو ده پروتوکولین علاقه درده وک هفکاریا دیروکی تی بناف کرن تی گوتن. آلین پیوندی جار ده چارچوه بریار و قانونین کنسای اولکاری یا نتوین یک بویی ده کوردیناسیون اولکاری لشکری و استخباراتی باشتر بکن لحف کرنه. دوی چارچوه ده آلی لحف دکن کو ناونده که هماهنگی اولهیه یا هفبش لبغدای آوا بکن. او ناوند و گریدای فرمانداریا اپراسیونین هفبش به. هر وها لگوری لحف کرنه دوی هبونا لشکریا ترکیه دناف خاکا عراقی ده داوی لوره آنین. لگوری لحف کرنه اپیمان و سالک در باستار به. هیا کو یک جالیان برین دیپلماتیک آگاهدار نکه کو ناخوازه پیمانی نو بکه و پیمان بخوا بر وره درش کرن. داخوازه نو کرنه و برین دیپلماتیک وره کرن و پیوسته بریا 6 ماه وره آگاهدار کرن. بله هر اندامی کنسری به برا کمجبکین کردستان کجه که مصطفی قراسوجی تکلداری لافکرنا دنابرا انقره او بغداد نرخاندن کرو گوت دیارکم حکومت های عراقی جه دیروکا دولت ترکیه نزد خودی آگاهی آنگو دوی چارچوبه در لوازه دولت ترکیه دیارکو اف حکومت های عراقی دولت ترکیه باش ناسنا که پولیتیکین روشانه ده مشاندن باوی که اشکره قراسو دبیجم لافکرنا دنابرا دولت Türkiye o Irak'da bağlayken rast fırtına Irak'ya. Tevgenin kapatılmasını en fazla isteyen KDP'dir. Endam konseyari ve birakeceki Mustafa Karasu beştari bernameye ke taybet a televizyona medya haberi bu şerri leherimin parastını yin medyayı erişin dagirkeriye lehevkirina daviya dınabera Ankara ve Bağdayı denirxan. Mustafa Karasu vaha bahsa xıyaneta pedeke kirim. برخودانا لهرمین پاراستنه مدیای براستی جی پرالی بو. بیگمان دجمن جی به پشگریا پدکه قادنگری لجباشور و دورپیج دیکه و هیزه لعالی باشور بجه دیکه. Türkiye edi başvuru Kurdistan'ı vaka harim axoya bikartine vaka leharim axoya tevdigere. Peki karşıtı savaş nasıl yürütülecek? Yani bu bir nevi bu konuda da Karasu diyar kırku bi pişkiriya pedeke ev şertê kirin û got şer heye li Xakurkê jî heye şer li her derê heye dewleta Tirk ji xwe dibêje ku wê her derê bi dest bixe ev yekê
دیوی واته کو دبیجه اوی به پشگیریا پدکی وی بکه. دبیجه اوی به هفر وان هریمان همویان کنترل بکن. لو ما به وی رنگی داخوه. کاراسو آنی زمان کو گری لاشر هبونا گلی کرد ده مشاندن او هادوماند. بێگومان لە هەمبەری vêyekê berxwedan dewam dike wê dewam bike. Ji ber ku ev berxwedan, berxwedana azadiya gelê Kurd e, berxwedana man û nemanê ye. Ev ne pirsgirêka gerîla ye, pirsgirêka man û nemanê ya gelekê ye, pirsgirêka her kesê ye. Ji ber vêyekê divê hîn bêhtir xwedî li têkoşînê derkevin. Endamê konseyarê ve bir AKC'kê divan êrişên dagirkeriyê de rola Iraqê jî nirxand. Peymanek muhurkirin, xuya ye wê hîn bêhtir bi pêş ve bibin. Ya ku Îraqanî vê nuqteyê bi esasî polîtîkayên pedekê ye. Tirkiye û pedeke bi hev re zextê li Îraqê kirin, bi vî rengî Îrak kişandin nava şer. Karasu diyar kir ku rêveberiya Iraqê dewleta tirknas nake û got Rêveberiya Îraqê ya niha ji aliyê xwendin û fêmkirina dîrokê ve lawaz e. Dewleta Tirk nas nake, polîtîkaya rojane dimeşîne. Niha dewleta Tirk şantaj kir, av weke şantajê bikaranî, Îraq jî dikeve vê xefekê. Ev yek teqes ne li gorî berjewendiyên Îraqê ye. Endamê konseyarê ve bir AKC'kê Mustafa Karasu diyar kir ku rêveberiya Iraq firotin Türkan û wiha bidavî kir. Qaşû bi têkiliya bi Tirkiye re jaliyê aborî ve wê hinekî rihet bibin. Ev yek firotin e, wateyekê din avênîne. Ji bo hin derfetên aboriyê li hevkirinekê bi vî rengî ya bi Tirkiye re firotina Îraqê ye. Di cîhana hey ya modernîteya kapîtalîst de nêzîkatiya rojane û madiyetê gelekî zêde ye. Piştevanî û hevkariya pedekê bi dagirkiriya dewleta Tirkiye re her ku diçe êdî derbasî qonaxeke nû û zêde dibe çavkaniyên xwecê ragandin ku li herîma behdînanê dewleta Tirk û pedekê odeyên hevbeş yên lêpirsînê çêkirine û bi welatiyan re lêpirsînê dikin. İstixbarata dewleta Tirkiye li navendên asayişê yên pedekê Kurdên ku ji Bakurê Kurdistanê derbasî Başûrê Kurdistanê bûne lêpirsîn dikin. Her dişe dagirkeriya Tirk çarçoveya xwe ya dagirkirina Başûrê Kurdistanê zêde dike. Pedekê divê dagirkirinê de roleke mezin û sereke dilîze. Li gorî çavkaniyên xwecihî ji Ajansa Mezopotamyayê re ragihandin. Herêma behdînan ku operasyon û êriş lê zêde bûne, Tirkiye bi destê pedekê ji bo bangewaziya teslîm bibe, xeta qanehkirinê û ji bo welatiyên tên bin çavkirin jî odeyên lêpirsînê yên hevpar avakirine. Çavkaniyan diyar kir ku li qadina operasyonê yên ku gelê Kurd wekî dagirkerî û dagirkirinê pênase dike, ji bo banga teslîmbûnê beşên taybet hatin avakirin û wiha dewam dikin. Tîmên taybet ku pedekê jê di nav de ye, bang li hêzên HPG dikin ku teslîmî dewleta Tirk bibin. Endamên yekîneya pedekê yên bi bêtêlan bang dikin dibêjin, were bibînin, em vê derê bi dewleta Tirk re birêve dibin. Ma hûn naxwazin bibin parçeke vê yekê, heke hûn bixwazin, hûn dikarin werin li cem me bimînin. Gotina, wekî sozdane destê xwe nadin we û hûn ê biçin cem malbata xwe, balê dikşîne. Çavkaniyên xwecihî pêşketinekê din a li herêmê parvekirin. Li gorî agahiyên hatine destxistin, piştî navenda koordînasyona hevpar û odeya parvekirinê ya istixbaratê, odeyên lêpirsînê yên hevpar hatin avakirin. Li Tirkiye welatiyên ku ji ber zextên dewletê diçin bajarên Başûrê Kurdistanê yek bi yek li navendên asayişê tên bin çavkirin. Kesên tên bin çavkirin, bi beşdariya istixbarata Tirk li odeyên lêpirsînê yên hevpar tên lêpirsîn kirin. Ji wan derbarê jiyana wan axebatê û malbatên wan de gelek pirsên kirin. Hadiyar kirin ku pedekê û istixbarata Tirkiye ji bo li herêmê toreke sîxurtî ava bikin, lez didin xebatên xwe di çarçoveya planê de bi rêya amûrên teknîkî yên tên bikaranîn, agahiyên mirovên welatparêz tên bidestxistin. Heta niha li gorî daneyên li ser erdê tevî hemû piştevaniya pedekê jî di operasyonê êrişên li dijî herêmên parastinê yên medyayê de encamên tên xwestin nehatine bidestxistin. Dikemîna çeteyên Daişiya li Çûlistana Rojavayê Dêra Zorê de leşkerekî hikûmeta Şamê hate kuştin, du jî birîndar bûn. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyeyê jê ragand ku Rûsya hewl dide rêya Enfor ya ji Heleb heta Laskiyê veke. Erê duwarê erdingarî de
دبگو چتین داعش هاتبن جنابرن لهینا جی مترسیا وا دوامه تبگرا داعش هینا جی لدیرا زوره هیه نابندا چاودریا مافی مروان آ سوریا راگهاند گو د کمینه که داعش دل چولستان التبنی یا لروجاوی دیرا زوره لشکر که حکومت شامه هاتا کشتن و د دوجی بریندار بون. لگوری همان چافکانیه چته پشتی ایریشه به موترسکلتان بر بجه کی ندیار براویان. چادری دازانی گو بریندار لنخوشخانه لشکریا دیرا زوره دین درمان کرن. هروها لالیه کیدن افدرو جن درگه ابو زندین ین لنه زیبابه گرتیه. بریانها ایریشن بهاونان لسر درگه جالیه کی ناز و پیک هاتبو. ترکیه جترسا خو پیشاندیرن گو نخوازن درگه وره وکرن هجمارتیان لور زیده کرنه. لالیه کیدن روسیا جوینه که نابرا مخابرات حکومت شامه و ارتشا ترکا داگر کرده لباجارو که ترنبا یه ادل بیل دار خست. چاودریا مافی مروان آسوریه دازانین گو جوینا گو لبارگاه روسیا پیک هات وکرنا ریا امچار یا جحل به حتا لازقیه هاتا نقاش کرن. روسیا بارمان جلو ذکرنا شامه یا لگل ترکیه را حول ده درگه ابو زندین ده مکنیز ده وکه. دیارکو شری جهفت جوتمها 2023 و دنابرا حماس و اسرائیل ده دست بکری و حتی روژه ایرو دوام دیگه او دنابا دمکه کن ده بداوی نابجخوا اف 320 روشن اف شهر دنابرا هر دو آلیان ده پکته هری داوی به نوبینکاریا دولت نیوان آمریکای دهات خواستن که گربسک لحرمی وره راگاندن جبویه که وزیر کاری درویه دولت نیوان آمریکای آنتونی بلینکن سردانا روشلات ناوین کربو تل اویف هر وها قاهره قطر سردان خوابک آنین لی دیارکو داخواز وزیر کاری درویه آمریکای بلینکن یا جبو پیک خاطنا شرطن آگربستی پیک نهاتیه دناوا روشکه بوی آویده جارکه دن ارتشا اسرائیل ایریشی خزایی کرد. لشرید غزای شرد روژا خویا 320 ده دومه. وزارت تندرستی فلسطینی بلانچه داویا شر راگهاند. لگور وزارت دی 24 ساعتین داوین ده 5 کس هاتنه کشتن 124 کس جبریندار بونه. وکه بیلانچه گشتیجی وزارت راگهاند که هجمارا مریان درکت 40,223 کسان و یا برینداران جی درکت 92,981 کسان. داخویانی ده هات گوتن که هنجی دبن خربیان و لکیله کاری ده کشتی هنه لی جبر آستنگی هیزین اسرائیلی تیمین تندرستیه و رایادارین پاراسنا سیویل نکارن خوابی گینن جنازیان. هر وها لگور بر پرسین پاراسنا سیویل حماس لغزایی ده انجام ایریش هوایی اسرائیلی ده لسر دبستانه که کوشبران لی بجیه ببون هر اکیم 12 کسان هاتن کشتن. ارتش اسرائیل ادعا کرد که ناوندا فرمانداری و کنترل حماس یا لدبستانیه هاتیه دف کرن جبو سیویل زراری نبینن تدبیرین پیویس هاتنه گرتن. جعالی دن و دی ایریش هوایی لسر باجار دیر البلحی ده دناوا کشتیان ده 2000 کجینک جهنه. دی ایریش هوایی یا که جعالی اسرائیل و هاته کرن ده هر اکیم 7 کسان هاتن کشتن. لعالی دن نیقاش نسر دانستاندن جبو آگربستا لغزای دومن. لگو روزنامه پولیتیکوی آمریکی دو برپرسین آمریکی و اسرائیلی که ناوین و نهاتن اشکره کرن ادعا کرن که دانستاندن که به ناوینکاری قطر و مصر هاتن کرن گشتن ختماندنه. אני מבקש שוב להדגיש שהחמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו ואפילו לא שלח נציג. هاد دیار کرن که اصرار سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا جبو زیده کرنا شرط و مرج نو به ادعای که پیشنمه آگربستی که بایدن ده 27 گولانی ده اشکره کربو جب پیشنمه که اسرائیل آمده کربو جدای پیمان زحمت کر. رایاداره که اسرائیلی جی دیار کر که اوهین نزیکاتی حماس یا لسر پیمان نزانن و گوت لی بلی اگر ام نکاربن پیمان بدست بخن احتمال هیا که ایران ایریش بکه او یک و گوهر پفچونه کی برفره.
ام درباسی اوکراینی ببن اوکراینیا کو به پشتوانه که بهس او خورد جوالات روجاوی آمریکا وان دیگره ادیشن خو ین لدیجی روسیه دربازی قناخه که نو کریا کو ادیم دوی چارچوبه ده دوی پایتخت روسیه مسکو رژیم به بالافرین بمرو اریشی گلک حرمین روسیه که وزارت پاراسنی یا روسیه را گاند کو ارتجا اوکراینی به 45 بالافرین بمروف اریشی دورین جداین لخاکا روسیه کریا لآلیه که دنجی شر دنابرا هزین لشکرین روسیه و اوکراینی ین لحرم کورسک روسیه ده دجوار دبه. هادیارکردن کو پاراسنا هوایی روسیه دان سبه 10 درونین بمروف لسر پایتخت مسکوی و در دور اوی خستن خواره. شهردار مسکووایه سرگی سوبیانین بریا تلگرام داخویانیک داو گوت پاراسنا هوایی پیشکتیا مسکویه لدیجی بالافرین بمروف در فتا بچوکرنا همو ایریشان کره. او یک جیریشن هری مزن ین لدیجی مسکوی بالیکاریا بالافرین بمروف بو. وزارت پاراسنی روسیه راگاند گودان سبه به تواهی 45 بالافرین بمروف ایریشی هریمن جودا ین روسیه کرن. هروها هات راگاندن گو 11 جوان لموسکویه 23 لبریانسک 6 لبیلگرود 3 لکالوگا و دو جی لهرمن کورسک هاتن خستن. والی هرم واسیلی گولوبیو آنی زمانگو لروژاوای روستوویجی موشک هاتی خستن. وزارت پاراسنی روسیه اوکراینیا جیریشان برپرسیار گرد. لگل گو اوکراینیا لسر ایریشن درونه داخوانی ندا. راگهاند گول روستووی پرگالا پاراسنا هوایی یا اسیست خستیه. درباره گو اسیست هاتنه امحاکرین یا نا تداخوانی نها داین. هری مزن ایریشا درونه یا جو اوکراینیا بر روسیه و. لالیه دن باجار کورسک ای روسیه تحلیه کرن آنگو و گوهستن دودومه. رایدارین هرمی ین لکورسک روژا چارچم بداخوانی که دیار کرگو هجمارا ولاتین گو جهرم رویان دیسا زیده بویه. لگوری داخوانی وزارت روشا وارتای روسیه گو 12 تون آلیکارین مروی گهاندیه نشتجهن کورچاتوف. دی داخوانی ده ها دیار کرن گو هجمارا ولاتین گو جدسپیکا ایریشه و جنه هرم سینوری درکتنه درکتی 122,000. دی داخوانی فرمی وزارت ده وها هات گوتن. کارمندین وزارت پاکتین خوارین شاندن دورین زیان پیکتی و او برن ناوندین اشتجهبون دمکی و آلیکارین مروی. داخوانی فرمی وزارت گوت بگشتی نزی 2500 تون آلیکارین مروی گهاشتن هرما کورسکه. Я хочу сьогодні відзначити роботу. سروکه اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی آنی زمان گو اگر هفکارین روژاوایی همو قدخین هوایی لسر کارانینا چکن دوراویج لسر آخا روسیه راکن و اوکراینیا پیوستی ایریشه یه لهرما کورسکه نبینه. زلنسکی گوت نها امنکارین همو چکن گو دست مده بکار بینن و هیزن روسی لجیه گولینه امحا بکن. بالافرگه لوجستیک و تأسیسن دن ین لشکری روسیه گو هبونا وان دهله گو پوتن جلیگرینا خوی آشتی دور بخه. تکوشری پاراستن و هر وها چند ناو ده نها چند نوچین که حوالین مد تورا نوچین من جواکی ده آمده کرنه املی تماشا بکن. دایکا ولد پاریز و شورشگر زرگا جنید چو سر درووانی خواه. زرگا دایکا 4 لهنگین کرد ین کج بو آزادیا کردستانی شهید بونه بو. دایکا برخودیر زرگا یا 75 سالی ایرو لگونده برخبوطان یه باجار کوبانه چو سر درووانی خواه. بریاوی بدرو جان جی کوری وی مزن عبدالقادر بهاءالدین وفات کربو. زاروکین یاده زرگا عثمان بهاءالدین سال 1992 لروباروک مصطفى حليمة وكفاح جي لكونكوجيا برخبوطاني يا حزيران 2015 ده بسردست چتين داعش شهيد بونه. هر وها داپیرا شهید جیان بهاءالدین و آراس جنیده جی. وینیا یاده زرگا یاد دما راکرنا چکه لدیجی چتین داعشه هاتبو کشاندن ده و بو سمبولا برخودانا جنین کرد آل دیجی چتین داعشه. دسته جنان آریوبریا خوسریا دموکراتیک به داخویانیه که کامپانیای جبوزا روکاتیه که تندرست باشی و پاراستن پیشوچون و هشمندی راگهاند.
Li daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku zarok rojane di encama şer û aloziyan de robrûyî binpêkirinanin çend xalên desteyê di bernameya kampanyaya xwe de ragihandî jî buhane têkildarî rola malbatê û civakê di parastina mafên zarokan de civîn bên li darxistin, têkildarî erkên demkî yên parastina jiyana zarokan, biriya qanûna zarokan li darxistina semîneran, perwerdekirina zarokan da ku di jiyana xwe de serkeftî bin, belavkirina broşûrên têkildarî rêgezên giştîn yên mafên zarokan, serdana dibistan, peymangeh û bexçeyên zarokan ji bo çareserkirina pirzgirêkan. Li bajarê Dêrikê ku civaka komînal û hevpar lê zindiye, bi şevbêrkan, ruh û hestên dîroka kevnar û civakî ji nû ve jiyan ke. Çîrokbêjên jin û mêr bi hev re şevbêrkek li darxistin. Piştre behsa şevbêrkên ku di dîroka Kurdan de cihekî xwe yê girîng heye hate kirin, şevbêrk bi çîroka Sultanê li dawî bû. بینارین هیچم لبرد کشین داوی بولتن آخوی ساعت هفتان او دبیجین حتی سبز جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده 8 بختار